Hello, it's a Pixar Perfect Editing. Ubu ngubu tugiye kureba noneho uburyo wimportingamo ifoto n'uburyo utangira gukora ifoto yawe n'ukuntu uyikararinga. Iyi ni season ya mbere, episode ya kabiri tugiye gutangiraho tureba uburyo Photoshop ifungura n'uburyo ukora ifoto uyitangira nk'umutangira. Ubwo turatangira dufungura Photoshop yacu, urabona nuko nguko yafungutse. Icya kabiri, iyo ushaka gushiramo ifoto hari uburyo bwinshi ushaka kubikoramo. Nk'uburyo bwa mbere ngiye kubanza nabereka ni uburyo bwo guca muri file. Uca muri file ugakirika file ukajya muri open, ugiye gushiramo ifoto uga openinga ikintu ugiye gushiramo, none ukaza muri laptop cyangwa se desktop yawe ugashakamo ifoto ahantu wayibitse. Ariko ngiye kwishaka ifoto yanjye aho nayibitse, ndagenda mbereka gake gake to. Ifoto yanjye ndikora nyishaka gake gake, warangiza kubona ifoto ukayita uyadingamo vuba vuba. Iyi foto ifungutse iyo ari low, akenshi ifungukira muri camera low nyine nk'ubisanzwe, ni ibintu bisanzwe. Ifungutse rero gutya urabona ni ifoto iri low, yafotowe kuri ISO ya 150 kuri lens ya 85, aperture ya f4, shutter speed 120. Urabona ni setting yoroshe cyane, ifoto yacu ikaza imeze uko nguko. Ikindi gikurikira ni color collection. Color collection ni ibintu byoroshye cyane. Iyo ugiye ukararinga ifoto babisaba nyine kubanza ukareba si ifoto ngifite light cyangwa se na light ifite. Icyo tugiye gukora ni ugushiramo ka light gake, construct nkeya, ubona no kuzamura highlight ukayikuramo, shadow nayo ukayishiramo cyangwa se ukayikuramo bitewe n'uko ifoto imeze. Ariko iyo ndazamura gato nka 5 aribi 5 shatse urandikaho 5 nta kibazo. Noneho white umweru mwinshi ukawugabanyamo na ribi, black ukamanuraho. Urabona ko ifoto yacu ari ikintu kigenda gihindukaho gake gake. Dukomeza tugakararinga ifoto yacu, tukazamura kuri vibrance ho gakeya, tukazamura na saturation gakeya. Urabona ko ifoto yacu ari ukuntu yabaye, kuko bwa mbere yari isa gutya, none ibaye uko nguko. Urabona ko ari ikintu cyahindutseho cyatari. Ikindi kiye gukora ni ukuita opening ifoto yacu tumanze tuyishyire muri Photoshop. Kuko uyu munsi amasomo nashaka kubereka ni uburyo wimportingamo ifoto n'ukuntu uyitangira kuyikora. Nta kibazo kabisa, ni kuri Pixar Perfect Editing. Mwebwe mukomeze mukande subscribe kugira ngo dukomeze dukorane neza. Urabona nk'iyi foto bwa mbere isi uko nguko, none urabona uburyo isiba neza. Amasomo yacu arakomeza nta kibazo. Iyo urangije gukararinga ifoto yawe ushaka gukora uburyo bwa AI cyangwa ukabereka ibyo ndabyo nabibereka gake gake. Icyo nashaka kubereka ni uburyo importingamo ifoto ari ifoto iri mu bwoko bwa low, ifungukira muri camera low, n'undi murabona aha ni muri camera low. Warangiza ukayita uyikararinga ukoresheje uburyo bwose nakweretse. Tuzagenda tubireba uko mugenda mutura comment, niko nzagenda mbereka uburyo ushaka gukararinga ifoto yawe isa nabi gutya ikahita isa neza gutya mu buryo bworoshye cyane, kandi biroroshye kandi ntabwo bigora cyane. Abantu bose bashaka kwiga photography editing, photography video editing, byose ndahari kubafasha. Urabona ifoto ukuntu imeze. Gake gake nzagenda mbereka uburyo zino software zikora, ni iki zino tools zibona imaze ku opening ifoto yawe ikigera muri workspace n'ukuntu kitahagira imeze. Ahangaha umuntu aba yiteguye kongera editing ifoto ye vuba vuba mu kanya gato kandi mu buryo bwumvikana bunoroshe. Urabona ifoto igeze ahangaha niho utangira editinga, uhanagura ukoresheje zino tools, uhanagura skin, umukura buno bukovu. Ariko nzagenda mbibereka gake gake mpamvu ngo n'akavideo gato no kugira ngo mubashe ko kumva no kubaza umuntu abyumva. Naho ubundi ibintu birahari, turakomeza kuri iyi foto iyi ngiyi twiye uburyo noneho baritacinga n'uburyo bahanagura buno buheri, ukuntu bahanagura amaso n'ukuntu bakora background. Amafoto batuma turigira ubu ngubu ni amafoto muri studio. Icyo mbasaba nta kindi ni ugukanda subscribe kuri Pixar Perfect Editing. It's a boy Baraka photographer kuri Instagram. Murakoze cyane, kandi indi episode ya gatatu ni mu kanya murakoze.